Dobrodošli. Peter je spal ves čas na avionu. Moraš še tlene. Jaz nisem spal dan prej. Da ste glih izidali. Glih izidali, samo ene. Ni bila taka velika napaka, da nisem več šel spat. Ne, glih prav sem. Zdaj smo 2 dni v Vancouveru, pa gremo pa v Polkov. Port Coquitlam. Tam bo Peter učil delavnico. O tem, kako biti dober človek. Moral bi jo videti, ne. Sam je rekel, če lahko. Peter je boljši človek. Pač na koncu prišlo do tega, da je boljši človek. Kakšna je Kitajska od večeri? Pizda, ni neki dobro, ne. Smo šli jesti ene toste, vafle, zdaj gremo papire, gremo parkat. Kaj je zdaj? This is my friend. Hey yo, she live here. I live here. Yeah. Go away. Yeah, dude. Dude, yeah. Go. Okay. Prvi dan turneje. Ja. Kako prvi dan? Kaj vatita? Včeraj smo tudi že bili. To je drugi dan. Zakaj ne vatita skozi? Zdaj si glikar prišel na najno vajo. Tok. Ne. Živijo, jaz sem Peter. Hej, živijo, jaz sem Peter. In skupaj sva Pa tukaj. Juž. Ja. Sedimo na obali v Vancouveru, to je v Kanadi. Poglej. Pesek! In to je drugi dan naše turneje. Danes večer imamo tudi predstavo, v kateri bomo nastopali. Par stvari, ki jih mora improvizator vedeti, ne? Ja, no, prva lekcija. To vas bomo učili celo turnejo. Ena. Prva. Če piješ namišljeno vodo, Ja. je pač Pi. moraš imeti pravilen premer roke. Pravilo številka 2, odpiranje vrat. Ja. Pač tako moraš. Folk doskrat naredi tako. Ali pa moraš. Ja. Pravilo številka 3, vožnja avtomobila. Ja. Halo, ne moreš tako voziti. Ne, to je prva pogosta napaka, ko je naredila začetniki. Vedno preprijemaš pa roke 10 do 2, da ne bi... Še enkrat pokažem svojo močno, da vidijo nazorno. Vedno poglejte ogledala in se pripazite. Četrto pravilo, ne biti debil, pizda. Au. In zadnje pravilo za danes. 1, 2, 3, 4. Čakaj, Pač kozarc, greste na oder, vožnja. imejte sabo, ne bi boste oblečeni. Nujno imejte obleke na sebi. So, we've discovered nature. Oh no, a wild youth appeared. Wait, he's very, be careful not to scare him away. You must approach him carefully. Wait. Hey, look. It's a cell phone. Look. Yes. You give him the cell phone and he takes a selfie. He's now pleased. Okay, yeah, we're playing. Thank you. Okay, are we done or what? I need to take a shit, guys. Naša prijateljica Francesca nas je pripeljala na softball. Mi ne bomo igrali, ker ne znamo, tako da bomo navijali. Ja. Peter je že sestavil koreografijo. Ja. Gre pa takole. You out, bud.
So let's see the scene in Iran, inspired by Iran, in 3, 2. Airplane? Yeah, let's see an airplane scene. See them coming in from the west. The windsock is going crazy. Can I have the octopus? Oh, I need to go to the. Oh shit, I hate this problem. There were days where he was just soft. You hold him and talk, and then some other day he was all burned. So, did the new spreadsheets get done? You'll have to talk to Robbie about those. Oh, I